tubahaye ikaze ku makuru yizewe ku mutekano, politike na diplomasi. Twongeye no kubona umwanya wo gushimira wewe wakoze subscribe ugakora share, wewe udukurikirana buri munsi kuri Kigali live update, tubagezaho inkuru ziri update zijyanye na politike, umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye. Reka dukomeze gukurikirana ibiganiro. Baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu. Impuguke z'umuryango w'abibumbye zirashinja u Rwanda gutera inkunga umutwe w'umunyeshyamba wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ivuga ko nta nkunga iterwa n'u Rwanda. U Rwanda ruravuga ko ntacyo rwavuga kuri raporo itarasohoka. Tim Harris ishimwe. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha inkuru bivuga ko aya makuru bayakuye mu cyegeranyo cy'ibanga babonyeje ku wa kane. U Rwanda rwakomeje guhakana ibirego leta ya Kongo irurega ko rufasha cyangwa rutera inkunga inyeshyamba za M23. Ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 nazo zihakana zivuye inyuma ko nta nkunga zibona ivuye mu Rwanda. Impuguke z'umuryango w'abibumbye ariko zo zivuga ko zabonye ibimenyetso bidashidikanywaho by'uko ari ibikorwa by'igisirikare cy'u Rwanda bikorwa mu gace ka Rucuru kuva mu kwezi kwa 9 k'umwaka wa 2021 kugeza mu kwezi kwa 7 k'umwaka wa 2022. Izi mpuguke zemeza ko igisirikare cy'u Rwanda zifatanije na M23 zagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za Kongo. Muri iyi raporo itarajya hanze ku mugaragaro, izi mpuguke za ONU zikomeza zivuga ko uretse ubwo bufatanye hari n'intwaro, amasasu n'impuzangano za gisirikare zahaye umutwe wa M23. Impuguke za ONU zavuze ko mu bimenyetso zifite harimo amafoto y'ingabo z'u Rwanda ziri mu birindiro by'inyeshyamba za M23 na video zafatiwe mu kirere zerekana ingabo z'u Rwanda na M23 ziri hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ku mugoroba wo kuri wa kane, u Rwanda rwasohoye itangazo ruvuga ko rudashobora kugira icyo ruvuga kuri raporo itarasohoka kandi idafite ibyishingiyeho. Iri tangazo ryasohowe n'umuvugizi wa leta Yolande Makoro rikomeza rivuga ko raporo yeretswe izi mpuguke yeretswe abagize akanama k'umutekano ka ONU mu kwezi kwa gatandatu itari irimo ibirego by'ibinyoma nk'ibiri muri iyi irimo gukwirakwizwa itarasohoka. U Rwanda rwumvikanisha ahubwo ko hari indi raporo igomba gusohoka mu kwezi kwa 12, rugashimangira ko iyasohotse ejo ku wa kane ari nk'uburyo bwo kuyobya amarari ku bibazo bya nyabyo bihari. Muri iri tangazo, u Rwanda rukomeza ruvuga ko umutekano muri kariya karere utazigera ubonerwa umuti kugeza igihe ikibazo cy'inyeshyamba za FDLR zikoranira bya hafi n'igisirikare cya Kongo gifashwe nk'ikibazo gikomeye kandi kigomba kuvugwaho. U Rwanda kandi rwumvikanisha ko mu cyegeranyo cy'impuguke za ONU harimo ibyavuye muri ankete zakozwe mu kwezi kwa gatandatu zerekanye ko ari ibitero n'ibisasu byavuye muri Kongo bikagwa ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye bikica abantu ndetse bigasenya n'amazu. Ku bw'ibyo rero u Rwanda rwumvikanisha ko rwigenga kandi rufite uburenganzira busesuye bwo kurinda ubusugire bw'igihugu hatabaye gutegereza ko ibintu biba bibi cyane. Muri iri tangazo kandi u Rwanda ruvuga ko rudakwiye kubazwa ibibazo M23 ifitanye na leta ya Kongo, aho ruvuga ahubwo ko rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zibarirwa mu bihumbi kuva mu myaka 25 irenga. Muri iri tangazo u Rwanda rurangiza rwumvikanisha ko icyo ruharanira ari uko haboneka amahoro n'umutekano mu bihugu byose byo mu karere. Ku rundi ruhande, umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yanditse kuri Twitter ko buri gihe ukuri kuzahora kunesha, ndetse avuga ko yishimiye imirimo y'impuguke za ONU. Muyaya yagize ati kandi turizera ko mu minsi ya vuba hazafatwa imyanzuro izarangiza ibibazo hakaboneka amahoro arambye. Imirwano ishyamiranyije inyeshyamba za M23 na leta ya Kongo yatumye havuka umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Ibi byatumye mu minsi ishize haduka imyigaragambyo y'abaturage bo muri Kongo bakoze bamagana ingabo za ONU zishinzwe amahoro bazishinja ko ntacyo zamaze igihe cyose zimaze mu gihugu. Urakoze Tim Harris ishimwe. Ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken azakiganiraho n'abategetsi b'u Rwanda mu ruzinduko azagirira muri icyo gihugu mu cyumweru gitaha. Toma Kamerindi. Minisitiri Blinken azagera mu Rwanda avuye i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa gatatu w'icyumweru gitaha. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda
ivuga ko u Rwanda rufite ubwuzu bwo gutsura kurushaho umubano hagati y'ibihugu byombi no kuganira ku bufatanye ku bibazo bitandukanye birimo uburenganzira bwa muntu, ubutumwa bwo kubungabunga amahoro ku isi, ubuhahirane n'ishoramari, kurwanya iterabwoba n'imihindukire y'ibihe. Itangazo rikomeza rivuga ko gukemura ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari aricyo cyihutirwa kandi ko u Rwanda rufite ubushake budakuka bwo kubigiramo uruhare. Ku kibazo cya Paul Rusesabagina, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda iravuga ko ari umunyarwanda. Isobanura ko iki kibazo kimaze imyaka irenga 10 u Rwanda rukiganiraho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda ruravuga ko uruzinduko rwa Minisitiri Blinken ruzaba undi mwanya wo kumvikanisha nanone ko ifungwa rya Paul Rusesabagina kubera ibyaha bikomeye yakoreye abanyarwanda mu gihe yari atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikurikije amategeko y'u Rwanda n'amategeko mpuzamahanga. Minisitiri Blinken agiye gusura u Rwanda nyuma y'iminsi mike umuyobozi wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga muri Sena ya Amerika, Senateri Robert Menendez, amwandikiye ibaruwa amusaba gusubiramo politiki ya Amerika ku Rwanda no kuvugurura ibijyanye n'inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika iha u Rwanda. Muri uru rwandiko rwe, Senateri Menendez avuga ko biteye impungenge kubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza gutera inkunga igihugu gishinjwa guhonyanga uburenganzira bwa muntu no guhungabanya umutekano mu karere. Reka dushimire wowe wadukurikiranaga kuri Kigali Live Update, tubibutsa gukora subscribe, like na share na comment. Amakuru nakagaruka, mukomeze gukurikirana Kigali Live Update.